no any mama no any ababa wale no na no so ko na abrante na o se o pa ni mo no wo hoda what you ya no me former boyfriend and sister e ya dia o matina ya because o ka ta mo papa o matra ya ke awona e mamu ni ntino no te bema o be ti sai mo ba na nyima aka na bema na wale no enti na awona na e ti mamu ni ntino o ti ya na hwe no o di ka ta na se bema no pa mu ni ho o ti na ta be na na ntini ta na ti mo ti mo na na wo na wo pe pa obi a o be ni nyimo a ase no ho so ni ma ka na bema na wa because the get mo mi ko ma mo ni bema no mo ti no ono mo ba no ma to ye sei na fa na se mission kra e di sana me wo ma mi ọba na busu afọ ni tiri ebe so mo je na no ma papa mi so na mo di bu mi nyam ya na bia wa ka mi pa na be ma ma mi so jalo bi ready sa na ti meda se uno bi de ya na de meda se papa uyo bi de ya na de ye ne so se wo pese wo de wo case no eba case ya tena so we no ye nya ne sa ye behwe si e benya lady Akosua ne maame na busua ne ye de wo ma best studio ye be solve asam no amana kwa akosi ase enti wo asem bia pese de ba na ye kama wa ye producers wo mo lines 0246 824549 0246 824549 and 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987. Yafa, hello. Mawudia. Yay. Sekwan for me how. Kuchina kamese da bompa ye pama ya malaito. No. Uni talenta ultimembodino. We do respecting pumpe the low principal interpreting pum. Do not from honorable one. Mamma for kwenye with namitia ma postina dairy namitia 25. She may say Nsem ha emra obano okasa na moye no recording no. Nsem anu okanyina wafa bema no two lege mwa. What one fan say why they were she be a winning na why they was strange ka na so wo mo iska kwa. Na wakwa kudi sa nyuma we boni we nyina echi na wo se ba the sika obai die eye nyim guasie pan wo gu akusiafo ani obu odi akusia na na mse e ka ba fie on se sa na attitude na me onya ne kese so no hu no mo me da se papa yanko foforo so hello good afternoon what do you need baby free my young queen. FM 87.9. What the diamond about? What the benefit? And you don't know about the kind of boundaries and idea of no more about. No, I am not the beauty. And the woman I manage and consider organization yeah, that's a papa, Yame and show. Na Akuma Nsem WhatsApp group ne so fo nyina ya chiamo fans of Akuma Nsem fans of Akuma Nsem and no crowd fans of Akuma Nsem ya mamutu yeah hello good afternoon. Good afternoon. Atrondiwa, the Cathedral Atrondiwa Bible Center, Akosua. Okay, me Ramaniko. Mamajuma. Ajuma Pada. Yana the Amantum Tikanama so for in Sabaka. Why? Me for Amantum Tikanama. What the master for in Sabaka? Me Triani Befu. Ubajuma. So I saw I don't know what one age in the say. Mumusana mame.
Well, 29 years. 29. And Obama was a Obano was 22. 22 into Uncle Fanesso. What I say? Wow, Fanesso. Now 29 and 22 years, or no nothing no years, no more pine. In theory, we will see canon, hence it is 20 no, and so no. And I'm not getting the cat in this day, when you may not look to my meaning. As you know what I say, and here Bearman and to a barn where you pay for. And I'm at my right. Nyame onsha papa eya no Akosua share na wo dia tretra maye. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. If I told me Diani Evans, oh, family mentor, I just own one call, fencing off number. Evans, Mayanko. Ready, let's say the affair on kind of Akuma. What's your Bruno, Media Bruno? Akosua, and anyone by ya, and you see carrying a best one, Maria Herbo. Don't be so about Ukuna. You did not quite the Ebenezer Sikana, or they hear Obano. I see the time, Pierre, I might be about Anthony Asidano. But I met the Ebenezer say, or the uncle of Montinium. And they are Uncle Francis the Brendan. Yeah, that's a papa, a man who almost say, yeah, one Mr. D. And a Mr. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Akosua. Yay. That's very ready. But that's the man after. Ready, man, and gray. And I'm a good baby, a man. What will put up us here? It is to do baby, another food here, one and me. Because we to be on, maybe 18 years, man. Make a panel, so for me by our Nimono. The balance of Kosiana or Nimono. Nothing for no bad, maybe not also a better for an man. Not a Madame. Mamma is only one day. Hey! Ah! Into what about my Bama for? Oh, they say no. Bama is saying, Akonyami. They say the number is on a banana. Because Bama, I can't win and 18 years. Unimono. And yeah, for some of the honey and come out. No, I say, Fabrani and come out. Woman would say, I am an Yambo. It's in the fan number. I'm sharing a banana. But the best sharing a that TV. Oh, yeah. I got about our man 1 year. Medas papa, sister Gifty, over US, or say. Osha Jumedia live. I'm watching you live. Good start. Thank you, Mr. Gifty. Nyame enshaw. Na yani ya friend for number kwa such a train komosa. Enti cheme. Mi cheme huamba sima. Yaba beto aso. Akoma FM 87.9. Saya dear say a bana bibidroma on Nissa so Ghana ha. Obama Moyamre, Esha, Ana Awu, Asma Yare, Anasa stroke, why a Cassiado, any yadie, a Kayadie, Anasa and Queen, and Naminarwa who do in our better Sasabro, Anasa Kaka, Munamanin Sansa, Anasa who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawayadie, Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa, Dr. Sabra, what your drop count that crop, one more pair, I won't put your Utruha, on no Capra Bumpo, Obama Obessia. Adibakwa Dr. Jahwadia Pa, a crow, say diabetes crow, and now a crow beer for the doctor say, and num the Juma Penti, the Dwana Bonamanesa, Obabra, Omafa, Yadiako, one Taji Cassianso, Oba Dr. God bless our Asokwa, TV3 for Netua, Frenom, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and what Juma Fatao. Yamama kwaba adeba Akuma 87.9 FM so Akuma Nsem dwumedie no eno maiden edition ene da edin kan first day ya di Akuma Nsem dwumedie no ebremo ya da mo ase baabi bia mo na yenkwae na yenkoto ademra ya ba ya bese ato aso duvie
Yemfasida Emma Ruma Fertility and Specialist Hospital. Ruma Fertility and Specialist Hospital, dear Yasu Power Emergency. A hona would do any ebetre. A memani be honma wonma boma yasia donko sa bepem samri, wamunya baby and fan to womanaso, enunti Ruma Fertility and a Specialist Hospital netonsa edia frewi. Seni umfienya nyina drubiano, what do we need honma, one besha boa amonyam benibi edi ato naso. Obehu ye chia kwan ewa suye boa IPT Junction. Ye ben suye boa fitting shop na. De hia ne se obefra Ruma Fertility Hospital mpanyimfo ewa 0204 227 858 0204 227 858 and afa 0269 98 74 79 Ruma Fertility and Specialist Hospital. Osi wo ye bema wa ye kese na wo ye ba wa ye kese obesity no upo bia manage wo weight na ma na wo so ate kama odi wani chi ho mbehwe aboa osa kwan ne so. Wo Akuma yade anase cardiovascular diseases bi ana hypertension anase diabetes stroke na how cancer ene nyarewa hodo aka ni nyina no wodi wani eche Ruma Fertility and Specialist Hospital ombeboa wo ama opomde ho nsem no so atumi awie peyo wo nsem si Ruma Fertility we seek a way, God create a way. Afa ye ko Savior Foods enyarewa bebre adokro ye na ya na efri nuane ayedie enunti Dr. Savior tenase ehune se ne be na won soso betumi adidi a sa aduane no esa wo yade ni nti eni wakofa nuane pa ede abedwaman so wo yade bi te se diabetes ulcer cancer dry throat anase omunim ne tawo bebre edu anadwo wo ntumi na wo de na akenkan graphic pa wo ni padua ni nyina wo te se ya obi koso wo mu oje ho a enye Savior Foods na wiai mekamfo de ama wo emema na mokwakudo so ntumi mo adwuma no emo adwuma te se de abrante dia no wo kan esense na hem hokwa de hia se wode adwonso mesere wo ukoto Savior Foods obeboa wo apa aduane ni bia ma wo wudi no na esa wo yade obi wo hon ma ne nsa woso na no woso de odi be ma ne bia se nkakrata akutami enka ne nsa se de woso ani na no nso aye deje saa yade wate medofo eno nti ko Dr. Savior kache esan se nipa bon fo ados nti enuane no won ton we dwaman so de hia ne se obefre no e wo 0577 201 495 0577 201 495 and 0555 78 9698 Ofred Dr. Savior bema nuane bi ama wonso apomde ho nsem awie peyo yanko God Bless Herbal Complex. God Bless Herbal Complex edin we me kan ma to me bonu ma memi muso owo ye mfichire he ya mo a twoda mo nantem enti mo trouser na mo to a 2 years ya de pam trouser nji so to de esesi ase kakra na tese etwe nya bia bia hye wo se da bi eto atwa for ni kire na kache broni beka se ye henia etwere pa epilepsy obetu ase de ama osisi a wani na awa haw anase kese na waye rheumatism ensu tutu ukotodwe na oje ho anye waposo etutu pa wo ye be ma wakwadi mpam agroboni bi ama onya yade bi te se gonorrhea anase syphilis ana. God Bless Herbal Complex to nsafro wo honam ani nsansan yade bi abegu honam nani no wo de wani che ho na obehwe aboa na emu pese ya miamia wo tenetene wapom ma wo local massage no ni nyina no obeye bi dia ma kama pa stroke no wo na ase achew se den finsi ahe na ade ato dem oba ho na obehwe aboa emma ne mema am wo kompo emane mema am wo kompo ebutu menase fo ni che ho obehwe eye hahamani nubene ya wode bebo atu ase hepatitis B ne hawana ana wase ho no yo ban eyi nka white bi fifiri wase ba enkoye awo ho nsem de obete ne tede ama yare bi ensoso edukru nkra na ye fre na sabre no sa sabre no ana de so da mo ka ne bia no wode wani che ho no obehwe atu ase de ama yewa asokwa Yeni presby asafo no enedi animhwe anase old health insurance dynamo dansoma obehu wen enkran obekọ ho no ma na chese dansoma ho no ma na yebutu de hia ne se obefrɛ wo 0243 614 860 ana 0277 744 434 and your sign was 0550 0508 850293 Dr. God Bless and eto inside dia from na adwuma free joda de kopim fia memenda anopa no nsia kopim se no nso ebebo oba ho no ma ne bo no so da fom obehwe abo ma bibia aye kama edi amawo ye kosua de ewo Institute of Business Management and afa journalism eno Kumasi Asante Mantam
July admission egusu gidigidi pa. Etu pesa wonsaka HND communication, HND in journalism and asani yeti hanma yeye. Ma Akosua tima edwom kama yusa na pesa okosua. Radio and TV broadcasting e yemfinhia me ensa na yede bechew. Ye forms no 100 Ghana cedis. Enti wutie me ya na wode wani kye ho ma ye beboa wo ama bibia ye kama de ama wo. Won so mass no wantwa English wantwa ye kan EMS English Maths and Science uko ma wawia na wode ani beye bi wawia wode ani bi economics and social studies na remedial classes e koso den mo am o levels ni nyina so akonya wo homa mo say ye O level ye A level 2A levels ni nyina SSC aggregate 24 and awasi aggregate 36 or better. Mature students no so wanya mfinhia aduonu nwotwe ana ukuta O level ni nyina ombehwe aboa mo akonya ni bi ama won so watumi asua de. Accredited by the National Accreditation Board, NAPTES Ghana award so certificate ahudu ni nyina benya bi wo ho. Uwi abenya akwanya ye national service afi field attachment so e wo ho ma. Baby abehu ye kira kwan ni city campus no ye wo crow from ye Bensika FM anase NPP regional office na se wanya akon suku kwan na so hono ma na ye wo. Se ye new campus anase campus foforo kra ye nsaka no e wa man from ye be man from hospital e wo barikase kwantimpon na so forms no e 100 Ghana cedis IBM NJ yesi brey na ye mo na so wadisua no enkon kan no wani so ade hunu so pese daachen obeyan sanchweni papa no so entumi emrem ti ya homen e wo 0542 170 510 ana 0207 2244 67 and your sign was 0208 38 75 25 Institute of Business Management and Journalism ena etun safrewe nyame enso papa dufie mami na dia won se ha wo ho ye fedo senti na me maame no no ai se wutina enka yakwa akwasa me ye kra bi nyame enso se wodi yakwa akwato ade good show start with LPM say no commercial block and to betimi abaso bi blana sponsor adepa yes anyuma dan ye to ajeje ho enu nti obaba na jesa woni empanimfo aba behia se wo ye TV station na pesa package jumadi live on so a woni wo mo ebetrasia obetumi afa jumadi live ade amayo pesa sponsor so a bomodi na ebra Akoma FM ye wo askra ye ne mo no na edi enhwe ne mo na wo hwe jumadi bi e wo Kings TV Osei TV, ni nyina multi TV no so. Afa Spiritus TV and also Adibima Emrekwa ni mo no Onua TV obahwa no so e wo live. Facebook Asafo 61 Asafo yes we be atu sekura. Bo wo fie. Ana won say Asafo kwa man bi ton speakers be war around roundabout yes we be wonu so obi mu ku obi etie yes and na bo yes salute bo abia mu ku anti yakone kodidi nipa nso yo me kone kodidi what okay yes amra ye nua be mas eben mama eben madam eben bokodi ana ye mu kakra oh eba ya mu agakra oh David boko eba ma mi so ase dia me pa cho we dia mfere medum mic no dum ne ma what dum ne ma eba bibia ye fine oh bibia ye fine wo bo adwuma ka correct pa enwu David akuya bra nesa senka ewu a enko onka oh mate aya ba ko ne dia ye nya wuru say yo dia ye mate akuya ba yi wadwuma ye sha dia se ebe hu betekere no a akuya bra na da me se ba yo no ha wusuro akuya wo vim na toko enka me mani ba ge baba ya be dokro na hwasa ye adwuma o go fa asema bere no eben ye mra na ye hwe sesei akora no se ye ne die ne no wie na se enya wo die a ede na abeje die free akos bema no na akos abusuafo ho ana me charge wo because say me minimum amount to kra me ma send me send am check Intira so over charge am say. And a week kura me send be 70 cedis me send be miensa. Inti
enti sa wo sese a wabɔ ka bɛsɛn ma yehu wana na odi scan man so odi gun se ni a wabɔ ka bɛsɛn wakora ne ho ba mesese a be 4 months no mo no be 4 months no mo mesese pa dia be me fan se 10 betimi aduru 10 ne say 10 million yeah baby wo send 2 million that broken heart na chi no broken heart ya chi what the akra ne ba ye no wo hwe no ama ne konya 4 months wakwa hospital da okopa se okoye no meba wo hunu ne wakwa hospital da okoye wanko scan okopa wakwa na ma ni scan me man pa enu okokwa wo ye enu osandi akra ne bre so dia enu start share no enu de bia na ma ni say me sende ne basa enti na ma ni say me ehu ene 1.2 me sende so me sende keto na so excavator oh da benya ne sa la ja wo enya ne sa me sende 1.2 1.5 ene 2 million okwa akra ni nyina be sende no because say baby ote no wote ne ante mo ba ko ohon so ne ante no na ase omomo aduane dia no de ka wanum oma be ka se enti me so na me so nya easy eni ne scan ebro charge se kama ene se asemwe se enya me moja dia se akra se mo ade o se oba wikiu se akra oba o se akra no so ye me moja ono so boy ndwe one ne bedae no ono so mebusa no ho asem Davio enti ba o me fasika ne che no ne nanu mumu no ne ka no ho asem sika de me fa nche no se bi o wi mu no aha kwa we papa no obi introduce ne de ne ma wo no wo kwa wo bisa no se no oba ene madamfo me amadamfo ono kura wota ma gisa me mra ema utiko no oh dabi nya ne sa oba no hu no bisa no se no boyfriend one ne oh say ni yes sa no kan o ampa ama musa say musa o introduce ni ma wo no e di na se ansa na ekoda o introduce oba ne de no ma wo e di na say ansa na na Akosua koda ani e di be 2 months wo bo ampa no mesra dabi because no was so friends no afen wo wie ayi adwuma no hairdresser o wie ne trade ho condemn enti ono kire se condemn wa wusu I say amwa mako ye man doctor mako agwa no ai ya psychologist because as atia fast ben bekumio emanyo on say boy nice boy I say am say na dwene no I say am pa bia fa na mfa enye nwa ma say all boy kura on go do vie so wan go do vie enye nwa agrai na adie ne no a wo kan wo na abetua na ba man na betua die ne na ayekoye die ne no ono boy na betua drama ka sa be ya na so refidie mu na busa for me fa ne kofi because so wan go do vie enye nwa enema ha no pa o eso na be die ne no confusion e basa gabi apek ya wo anya boy na be die ne se say wo na be die ne no okay na ye wie na se ekoye be ma ne de a ya ma na tua wo sika ne nyina e de ma wo you okay with that I'm okay wo benyes kana me akoye de ne no de ne sen ye wie ame 87.9 okay na yakoye ye wie na se nya akra ne nya wo ba ya ba ju sika ma ya shobo okay why okay na ya de Akosua so be ban tie nyina be se ya pie mu ha biem okay enti de be na wo ka cha Akoma tiefo ede na aka cha Akoma tiefo obi o wa ha obi o wo ba ye se wo sre oh my free oh my free na show so wa hunu pa oh my free enti de na wo ka cha Akoma tiefo oh ene wo mo tie ye nyina all over the world ede na aka cha mo oh sa se me kire so na wontimi enso a fabra because me dem so pa enso na minti me nko ho me da na makoda enso say my free me da no da beda me da obehwam kromo pa nyeze kan bi ma me hwai o ene minti me penifo say da ya na enso da thank you Ebenezer Opoku ene no adwetwe komesrawo sa won so wo problem o say o ma ye no oda no na okoda ha no akoda nanso enade
obeda enwam nkromo nti sa won so wo problem bia adaro ma frɛ na wo share wo problem a na I have solved. Friend 0246 8245 49 0246 824549 0553 672173 0553 672173 and 0246 903987. Pastor Julius. Marco. We are here, yo. I say, be market cheap. On the Oba etimi amana aye. Oba ne wura tebia bi mu sesi as abrante say ya ampe say Dr. God bless it ya Marco mesre. Dr. God bless momode no menyen. Na abrante yen hwe kwa papa emfa na mfa so because o hwe ne nsenkan na de yin nyina otumi say na dwene na de nipa de da oh na dwene ayira fi nipa te biam kura cha say onhu de ono ankasa oye no ho ti mesre say doctors ne menye na yentimi hwe na yemoa no na ebeboa pa na DNA ne de Marco Marco DNA no Marco me DNA no agulase ne say na yey abeka chanse ni kokromote kura se no na kokromote timi se obi ayada so ye DNA agome de ye be do musu ko na hwani ye okay ye ogwa de be fa so all right agree Marco go pai Marco me da se pa me de afutu America che mema se eye mema nya omo ho gaga isem na ma seconds ye betimi age omo nkwan from nsem okay seconds ye beji omo nkwan from nsem nti ya omo nya se ye de mema oba amre no ho ase ahobrase no hwe anope be me si ha no na oye memobo omo ebi mu anhu na no pa no ebi mu anhu de ye no wose oti wonyina wose me nti sei na asemi bae medam me ye me ho hwi ye nye se de wo si ye no na ehu anam se nya abotre ansha wose hwe me ntumi kura nkwa adwuma me nti sei wose hwe me masasa masori me dua so enti mesra mema bi nim hu ma ye na ma so hu mo ye na mom ye hye ye tiefo obo ye hye ye tiefo obo se akonsu die se wo hyemu o se wo duamu o ye de ne baba okay ye tie bia ye de ne baba ade a mechiri eye kwase abuo ade a mechiri eye kwase abuo se wonim se ba ne nya wo die a Addai na wan kanche na ense sika wo me ho na wo kọ na wo ba na wo kọ ba enti ne pesu a ye beje abre no enti akons one ne maame omunya ready ka etiro sa na aka tuo sesen omunya ready aka wonentina na aka uto enti aka na ntini abusua ni nyina ye yin omo omumra no meyi omo ano ne asomunyo yai no omo so asomunyo yai na nya sa ye na no omo ayedai omo adabi medase. Yes, sister, you are Canada. Was congratulations, sister Akos. Greetings to the panel watching live from Canada. Country ben Akos. US ana. US. Okay, you do. And I'm in UK na mencha abena se wa. Okay. But Marco wa boy papa. You made the best start no. Ono no ye. On say nyum bi on the buy post me oh yeah ya wa to so ase. Ni nyina on yes I edit no. Wa ya de pa o UK. E fe no abena se wa. Ni amunim na shila. Ya nti Awurade enhira na pa. Okoma nso nkwanta Dikin Ofori. Ono nso ni adwuma ye fo abie mu atum a Ofori fashion designer. Oya de pa na fe Ma Agnes condemn wa. Honorable Assembly member page number 2 and then wife form so Eddie Aguma omu 80 come Arin boat I said to enterprise Arin boat or Arin coach and yes I'm get to Accra and afi grow fan doctor Dr. Usu so and yes I'm get to Accra ma Lydia so dia tumu ahodo mama Lydia dia tumu ahodo dem August na Usu answer dia tumu page number 2 send me na mu de mo brofo akase de mama Akosua was it there really cuisine those what did no kwada so Jennifer was what they are too live we chatum man back a friend of 5 boys mommy ma joa ono so ehwe live abroche fund the omaya de pa of Akuma Nsem fans of Akuma Nsem omu ye bebre agem nsem kra omo do so aduana ba Ebeneza
ya kasi ya wo mu dia ye benya asem omodosu o ya omodosu yes ye benya asem nyame nhira wo mo ya ansa na ya betina se omote ye fans of Akoma mu nse Glory House omote platform kese ya da omo ase pa nyame nhira wo I London was well done dear. I'm happy for you guys. When you feel London and messages no do so kwanda Agnes also and so the Italy aba. Say well done to all the panel and all the producers. Okay. So they need the aba. Thank you. Marco me sesi an wo hwe asem na de ya rehu mu pa ne se mpanyimfo ka se bi omi kotwa me be ma na se wansam ntwa ma me an se me pie to nso e ka ho so ade ya na ya wiase pa sesi ni de na pato e ka no on ensese ekoba ne se misika kodi ba bi ho mahwe no akwala na ma ye me de misika no nso ama asem we hu ya ode be fi mu da ba ma ko entima obatampa wada roma wotena dwamo enim de wotumi ye nyene na wo be ye bi ye frɛ wa ye bi afo wa ya on entima sere na bu abrante no e be bu am se ina se ne sika akodim ne nsa beka oso won pre ba ho me de pa no because abrante ni gina se ba no o kan se ne dia e dia se mbeba but wo de nyame adom wo se ba ne dia se ba ne se woni problem ya ne mo ni sika ekodi mo no so eno no mfa ma no na eyawudie ne ma edi e wo asase ya ye ba so eyawudie kese oh yes eyawudie so e ma ewudie efiri se nyame bo wiase wo de mo ba ya na mo se ewudie ase ne mo die dadi ni mo an mo shase dadi ni mo oh and ama wiase tena enya na se na mo shase enka se ma timi aboa yen na ma timi akrokro yen no mo timi di no kura ma yen enka sase so ne tranka be ye de oh de bia meka heavy ye ni abra ye ko ye kui papa ye wose me ko ma kosiesie ho ama me wi ameba be fam ma nya mai chinchina ye pase ye force was ye be ko sam no ko pede ho o mo ti mota o mo don yi o mo wi anko ma ba o mo wi anko ma bo ye chinchina be fa ye ko heavy ho abrofu ye wo mukuro ye heavy no o mo nya na ye mani ye yiri mu ku ye na do ya se ko ntokwa ko ye twibie ni so ye so bi mere nyankopɔ ye so bi mere kono ba e di jeans we dey damp so na ta so see hwesa o de ne to ko ta da ho to ba bi e papa na nu mo de ata da ho nkotodwe na enya no nkotodwe no ra grogra no o de no be bu empa na nim nkotodwe ye de nkotodwe ye de papa o no o de ye de o mi ku to se nkotodwe agu ayi ana ya ntina me de mo be ye hwamo de mo be bia ye tewo se mo kuya ni a mo kuya mo ma me atena bi nso a ye hwamo a me da se evangelist Michael Ncheke kwanda the feelings man atiatia for hene wona na motene kan pastor Julius ana fe na kwekoko yate ye nyina ye nka ye producers ne de wona ma edra so bebre wose keep the fire burning we Abenajin ena ede ebaye na bo ajeje nso aba from Italy na bo ajeje. Okay, I'm also a fan of Akuma Nsem. You guys make great team. This team will go very far. Yada nyame asiye papa. Send Dr. Usu. Dr. Usu. Grow fine. Doctor, when it's a good show, your sponsor. Yes. Rum. Dr. Danso. Nyame ensha will be here and ye bi adwumadie no ene so enu nti se de akroyi wa chena be chan na na de che be chan chena enu nti se wo wo hwe adwumadie start here na wo hwe se de esitie no jana sona utimi se nioma ye antidana was a cocoa team the cocoa team oh agreko said institute they were great Steve Bonsu was more fire more fire okay Marco me pacho yenu ababi o ye fan pa Selena Selena o kede na wo se na ye birthday nti yen sister Selena na ye chiao pa na happy birthday Selena bia no eya for our pictures no send the producers na show Mr. Anoche was paying or say we be atum then
promotion centers bebre na bia tum na groups ahodo bebre na setting fidi a o ma bie obi an fa WhatsApp number no na mo fa nto your WhatsApp so na yenka ho asem wo bia tum ba bia wo frɛ a ye beka ho asem KD fashion okochi ono so bia tum Pempo mame Sister Hetty Sister Hetty we bia dum nyame say wo boy sister on jana no twen you say no different buy was Akosua metamo chisapo nyame enhira pa wahema was it's me nana adrisi pokua nana yetwapuru se nana so etie yen live pa Mama Lydia. Oh, yeah, Mama Lee. Osimi mi jinam. Mini hansu mi jinam. Yeah. Nyame ensha Mama Lee, nyame ensha papa. God bless you. Thanks. Jumadia yo de bra no. Osi nyame onsha ya papa. Wo on the Ghana here. Nyame ensha brebia no na watie na ebi the audio by. Audio no ya bebo no later na just say. Omo dia fabric audio no way if Germany no the buy but say mean to me more audio no nyame ensha papa na Akoma mu nsem dwumade wa Akoma 87.9 FM na ko akaso of bank bi wa CS soft bi CS soft fe no Pastor Les oye me classmate in New York School CS University College also wo share life power na ire ne man nyina anti so far less erade enhira wo power ne CS asofo for enyina so ICBC ICBC Pastor Elisha Abu of Mame Agnes asofo mani nyina da ya chia wonu nyina monko so hwe na monhye emaye together we win shall so dwumade wo hwe bi wo Chris TV Multi TV ne so o Sacrum TV wo hwe bi Spiritus TV wo benya Spiritus amese wada wo be download the App Store Play Store na say App Store and na 2CTV na okreke so wo benya Spiritus na wo hwe dwumade live Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 87.9 FM wo benya bin so ahwe ho live joining yen and carry zongo assemblyman of an live information center one carrier gaso filling station gaso drivers ni nyina san kwai no so nyina monko fele mo fuwe no gaso filling station adamu kroje Arimboat at 32 Enterprise Arimboat House and security doors there which I know na fe na ba wo kama Kochi Brofredu at the Information Center Kochi Afetia DJ taxi driver page number 2 na dem that's Salina Ewokede Sally happy birthday to you meeting at the mame Akosua yebonyem na ne anko Akoma mu nsamu ani me baby wa techima mame fanem so so e fe no sam tuga techima teko Akosua anya ni o techima teko fu ye bi sam kwa teko ani no mo bono ha na e be bono ha omo bona ha na ye bono ha o ya capella okay any ye be ko no Uncle Jones hwe live any pane doso Uncle Joe ya go nsira opa wati Kofi Netherlands Uncle Jones hwe live I want Fantini town ai any me se gu ye chicha kakran ye bona ha ye ntwa ya homra ye bona wa ha kuma mun nsem ya nko na die prekope Dr. God bless wo waduro osaya de se ebana bibidro ma onni se so Ghana ha obema mu ayemre ehwa ana awu asma yare ana se stroke waye kese dodo ani yade etwa yade ana se enkwe ene ennam nyarewa hudo nyina wo bete ne te sasabro ana se kaka honam ne nsansan ana se wo low sperm count Dr. God bless ebe sawo yade wa kwampo abowo hepatitis B ene koko Dr. Sabra wo de doba count akrope wo mo pe awompo de oduru ho a onye kaprabampo obemma wo basisi a ade ba ko Dr. Yahu de pa kuro say diabetes kuro ana ekuro bia fo ne te Dr. Sheye ennam na djuma panti dodo na abone mrane se obeba bra o ma fa wo yade ko won taje kase enso obewu Dr. God bless ewa asokwa TV3 fo na ti ho a frɛ no ewa 0243 641860 0243 641860 Dr. God bless udi ane wadjuma efataw
Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise at the ultimate premium long span self-lock number. And Chelsea Papa, Ama Ahotosua Abai Dambomu. Japa Roofing long span self-locker, your friend ultimate premium no aye papa. Nane Bonso de Edda from Sabrowan and Tieno. Sa what the bow dansua and fear to pay na at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board dansua, your papa, as senior with Justin Impu. And it is a sorry dang, and cram, and Nasa Jumakobi. But what they say, what do you need check Japa Roofing as ye? Japa Roofing Erotas and air strong crew. What the bow dansua over 40 to 50 years, na at Tidiati. Nayan Sano Juma F say, ya redare our Addai Bosso. Free transport within Kumasi, free estimate, yama 5% discount, our Niama Obatoso. Ube with Japa Roofing, our Tafupan Chrono Contempono so. Bonsomu and the Kodia Jansin, Fimfi Hope. Frawon, I was 0504 888830 0271 322152. Japa Roofing, quality assured. Yamakwaba the Akoma 87.9 FM so Akuma Nsem dwumadie no yatra se me se ebrane ye dia Pastor Julius Yabraso Kodia I'm say messages in bebre na oh sister Georgina was say congratulations to you and your panels no be crowd in ania je hu de yeah na e bi nso busa second case stories go hot chow na enna no that's right na person ya mam kwan na read mo messages na mo fresh more e fit na kwa no two stories no e na e be banti amafo e busa second ti ma me ko so ye Kodia na Addai na ewo agrek ono so the messages aba Augustine also ansa Desmond omunyina nyame inshira obi anti nyame admo ochena ye de we no so ebe to aso okay okay and sister Diana ewo Italy was it a jet yato the Coco crew yes you do ye Kodia na mechia fans of Akoma Nsem ye do mo ase omu mientum sa ma ye chia obi a wo hawa ye twen wo ha bra bomodia said ye tie bia enunti ana yete ha enti wo hawa turumlika na bra na ye nhwe ho pomasibre na ye mfa ma okay ye twen madam ma me Akosua papa bi ye kona ye be che obi aha na fi friends of condemn o ma ya de o so akonkodem papa because they want to share program ne ade no me chia o mo nyina nti erade nyobi akese yam ya no chira e be shia nemum enwom no na adu so yam goy afen ye be di asa ye be di oni masa di oni na ye be di asa na asa me de menai bai oni ma beki so share live oni ma beki ya ni shira yeah Akoma Nsem unu ya I'm in so time yo therefore ba me na me yo hey Akoma Nsem unu ya I'm in so time yo therefore ba me na me yo and says when you pump with and until me and my face maybe me don't for me I'm padia they come in and I want Nsem
Akuma 87.9. Akuma monster my to me, I'm a bravo, I am a basa. I'm a Minnesota, Bravo, Bamina, Akuma monster my to me, I'm a bravo, I am a basa. I'm a Minnesota, Bravo, Bamina, The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Osekro Muamudi Shenie, Tony Best, Yenshia Wakoma 87.9 FM. Namin for Quantum